Kilaingut ki MLA ke Kongres kentup Dr. Celestin Lengdo na Umsning constituency lembat arngut ki MLA syak suspend Rusnem ketauba Charles Marngar MLA na Mauhati constituency baruba Gabriel Waklang MLA na Nongstoin constituency kila penyesok pura syaka National People Party NPP mendagajan mit ke khat khandai trik nailar kebalong ha office themai ke NPP habakaran siklat pathai kubor hadin balawai ke jingilang pedang syaka parti NPP u Dr. Celestin Lengdo uloong baka jingrung NPP kaladon ke jingi selalang barok laingut uloong baka jingwan rung NPP kamdon kano kadaw ka kongres Henry Kiloong baki burome ka parti kongres kebala penjob election haus nem arhajar arpulai bat kamdon ke jing syak thet nya syak terwa syuki minister hak sorkar MDA Henry Kadebet ke jingkring ki kam penroi kebaka nek sorkar NPP kala persyang Kiloong Syuk laban rap dak baong bakim hun mansudon hakaliang persya dak ba syukurhu klemdon ki kam penroi Henry kilapan pau wakum kinong elam ki hap banlet sekaliang senjar banyo ki kam penroi naduk ki surok bat kumta terter habakli Dr. Celestin ulajubab ba maki laingut kilapan sengau bat khotlang yu MLA kemelim uba Roni Vilengdo basa mentas tang marwe MLA ke kongres bandrung lang Henry kamdon keno kujubab bat kelas syukut Dr. Kelawan Batai kemudian Widai Patkanika Cingwan Yasok no Jungkis NPP Numangi Hakini si Pi Pidangdan di Patka Kongres Pat Armut ki MLA di Kongres Ki badan lang Nemta ki Syak Sospon nak Jenrius nak Kacingwan join jungi bat ka NPP kaladon kacing ekren lang baru lain te kumbang ong NPP mene ngam tadi ubri ubahla ubahnya babun kitin de yang akam tadon kita kacing keno bau biaslah kumne kutai no de Henry kacing join jungi saka NPP kalong ba adin mengilai ekren ngi baru lain ngi kuat bagi konstitusi jungi kenio bentalam agar roi kapar lakade ka blok kumbala kular chief minister ya MLA jungi nama hati banio eka CNRD blok ka batumai maka mentau Pak Gabriel kisurok pat kiwi ki projects de yangar kaju ka usning konstitusi kadi kebalong central abalai bawan nasulong sekwati ka tourism area agriculture area fishery area bar kidon around usning konstitusi de habangi perkat namta karoi ka pangi join sya ke parti kebayalam yang kasorkan Hitrai kami dah Jingisok Ya Jungki kani kadang dan cingkita marbelai ka siti ke bamangi ngi ai ban pensno show speaker bangi kwa ban ya merch no bat ka NPP katarik kalalong haswa kamkloi ban ya kajing syasas Teka jarang kat pakai ke syuti in between oh kat santarik ke ke syuti Independence Day de country utarik terter sekmat plus speaker ulayo iki ka application ka jongi nadu ka khat santarik Ngi bah Pi Batai ki ong bakin sekwan Yasok no bak NPP na kono kutok di ka kongres kambe kanong sulana ngajob tak parti kongres ngasumu de country utarik ngalik meeting namar ba kadon ka circular ban late meeting namar balai ka reply na u speaker ngampat yo dengan ang dehi full fledged member jong ka kongres ngalik ka meeting abeki keli nga ngalai itu kadon kata kacing pensno kacing keren hapdeng jongi laingun mangila balik batch ngalai itu kakut hantar Ini kawai lagi jing kentok tong bisa agak NPP Hidon yu ban ong lor ta nadu bangi election mo kiwi ki parti ki ong ba ka kongres ka tit baik tak pisa ban job election tinggi ya kata ngai election pisa ngatrai ba chal su baju ngi job namar baki baik baki je mentah bangi kela ke parti kajing kena kadan baik hak politics lada fikir tu kat bekerdu haying ro hak politics ki ong baki ni gila ayo ada ki pauklur kata ate kadai kani apa iba ayo hat tengim la ban kontrol ai ki perkat kunta ki perkat ngingi sutu hamnonia Doktor ni iya teh kan ukur kompak ni train kak kita iba pelak no bagday ki high level tribe
PMUI ni hadin ke jingkren jonga. Kedawyong kala tanda emda. Lenem deh. Baru kala tanda lu. Tementah abangang ajo nyeki ke high level kala duna deh. Di ngietrai alor ke subjek bakat hong pangibu lembak kimat penroy haki pentah bukan cuci konsumsi itu. Nagaliang jong NPP ban ai minister lani ban accommodate EP dak syuki. Nah kalian kan jongi rungi klaim demand depan orang ai suki. Ngi demand baik ngi kuat kita ki projects. Mo kiba kampau sakmat pumalak keren da UCM ka blok nang aku aki surok ki pentah per Pak Gabriel kuat surok di nalor jeng kita sakit skim bay day berke education health ngahong sning idon ke zoo kumno ban pli kumno ban peniak i katu ka kam sakmat kini baru kijing keren ke bangi lay keren kamna de ba ngi syak terwasuki ne ngi kuat suki ngi klaim di man hiru Hei kendiat bat suadap ya kai kwa yong i doktor. Bon, kata kabat kamdon jingmut bandik sim ya kasuki. Kamram ka jungi kelong banai ka sakri ya. Balai nga ngadon hang. Ngayu i kanong stoin ka kala untuk kapada guna si bapala. Ka paar ka ka jingdok jungki bro. Lembau duyong. Dengalai keren usiam ba togin penyaj duyong legal. Pagkabaar kalong kinpli sakat kinpli ki cook factory. Hapo no stoin legally. Kanang ba ki brio jong ka west kaskin kini yo kamai. Invest ki jong ki imnoi tango buyong kadil. Na taw mau siap. Kini baro ladam sakhan. Tapi try ngan siong tango kursion dengan siong bangam lali nam ta jong. Nasro bagade kamram ka joma kumu wemeli ban yarap kendiat kentiu biang ka kade kamai kaji ban donno pot ke sorkar. Baraka ju ukor ban yarap ni pa kumong ka surok idon ka Thailand nakti hospital ka balang don kampen pino unba ka badang don kam. Jadi kita thong ju nga bangan jon ni. Kumor doktor syakran ben tabang ko apun i bagi kam. Kin pau ya ke bakadon haga jing tumu ka jungin badan. Tingi compromise ka suki ni ko suki ni ko ya ka development. ngi lapun sngau im dan interest tekakut entah. Labian. English.